ya ngwaga tse 50 e ntse e le teng. Bana le seabe ba gwetha gore go nne le madi a ta thusang go tsweledisa dipatlisiso tsa melemo ya setso. Setlhopha sa bathubi sa monogae se tla se ikgapetse dietsele di le 34 kwa dikgaisanong ya monongwaga. Motho etse dumela re gasa ka thamalalo go sa toropokgolo Gaborone ke bitsa kgomatsa go tukile mme tshepiso sekolo ke ena ranolang ka puo ya diata. Ke bile Original Richardson a re semolle. Jaaka setšhaba se ipaakanyetsa go ipelela boipuso jwa 51 kgwedi eno ya LWETSE e le 30 banni bangwe ba nnile le sebaka sa go leba kwa morago go sekaseka kgatelopele e lefatshe la Botswana le e dirileng fa e saleletsa ya boipuso ka 1966. Bontsi bo boletse fa banni ba na le bokgoni jwa go aga itsholelo sešwa ka go sala dikgato tsa mabutswapele a kgonneng go tla ka mananeo a inotseng Botswana mo lehumeng la ntatlhogo morago ga go tsaya boipuso ka 1966 a rutwa ke o Lepile ra ipotsane. E tare kgwedi eno e le 30 le hase leno le ipelele boipuso jwa ntlha a sa le party Umbrella for Democratic Change e tsaya puso morago ga dingwaga di le 52 go busa party le nngwe ya BDP. Banni ba supile ha diphetogo mo sepolotiking sa Botswana le supo sa gore la hase la gatetse pele. Na le bongwana ke most of the time ka boipuso ra tsoga ra pa dijo tsa Setswana gantsi ba ya go dikgotleng ba go celebrate le ba bangwe go binwa mebino ya Setswana go dikhwaere dikopelo ya ka ba motetse go dipitsa dilo tsa Setswana jalo jalo. Ka re ratha ya puso e ntšhwa ena ka motheo wa gagwe go tla diragala gore o tla re itshwarela ebile o tla re go gagwe pele ebile o tla re tshubela lesedi lo beile go khoteng ba le gore rona ra go ja gare ja ko falu ko le ya ko falu rona ra go ja ko de ya rona ya mechimanti ke gone ko rona re go ja teng ya no rona re boipuso ya rona re dirile jalo le yone phetogo ya la ya boipuso bo ba ngwaga o re tlo go bona batho ba itumetse le dipholo ya ka re lateletse melemo e goroga batho ba tle go ja boipuso ba tsogile sentle ba itumetse. La banana ka bontsi ba supile ha le thoko la ditiro le sa ba robatse. Mo Botswana, let's empower ourselves as the youth of Botswana hela go stand up for ourselves e be re kopela gore go nne le di rehab ha ngwana re bona gore wa sokola o palla ke go tswa mo di drugsing re mo ise go ya go bona thuso ise go nne le mathata a ka helang a tsere botshelo ba gago. Le rona re Batswana re tshwantse re keep ngwao ya rona ya Setswana gore going forward re tere khona go ra re ka keep ngwao eo le bone ba the other generations ba ta khona go kopa mo go rona so that ngwao eo ye tswelle ska fetoga. La tshela Botswana le lebano ke dikgwetho di tshwana kwelo tase ya theko ya ditamane le kgolo e kwa tase ya mehama e mengwe ya itsholelo. Bontsi jwa banni ba supile ha ba dumela mo isagong e phatsimang. Ke o Lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. La tshela Botswana le letse le tshwere phuthego ya baokamedi ba dibanka tsa mahatsha a borwa jwa Afrika le sa tsihela pele ga banka ya Botswana e ipelela dingwaga tse di 50 e ntse le teng mono Gaborone. Komiti ya baokamedi ba mahatshe ba solhetse gore ba nne le dipuisanyo ka tsela tsa go nonotsha tirisanyo ya mahatshe a Afrika go itepatepanya le dikgwetho tse di harologanyeng tsa kgaolo. Modulasetilo wa komiti ya baokamedi ba dibanka tsa mahatshe re LWETSE Kganyago o tswa kwa Afrika Borwa o supile ha mahatshe a SADC a saletse kwa morago mo dithabololong ga go tshwantshangwa le mahatshe a mangwe mme jaanong go le maleba gore ba tshwaraganele go tokahatsa seo. O buile ha dikgwetho tsa kgaolo ya Afrika di tswelela ka go golela pele e le ka ntlha ya diphetogo mo mererong ya sepolotiki. We convened this meeting at a time of significant shifts in the global economy. With the most recent imposition of US tariffs last month and the effective loss of AGOA, the only certainty that we have is that uncertainty is here with us. At the same time, the evolving role of artificial intelligence in financial systems and the growing impact of climate-related risks presents additional layers of complexity. While these challenges are undeniably complex, they are far from being insurmountable. At times, they even offer an opportunity for us to be able to tackle the problems that we had always had.
They demand cooperation. They demand forward thinking and steadfast commitment. This economy has been in recession for the better part of 2024 and 2025. The economy contracted last year by 3%, and this year we project that it will contract by 0.4%. Now, as you know, there's a public sector model economy dependent on diamonds. And when diamond market is not doing well, we suffer. We've been singing a song called Economic Diversification for a very long time. Banka First National Bank of Botswana ba tla tswelela ka go thusa dikgwebo tse di potlana le di-company tse di ikemetseng ka nosi ka madi e le tsela ya go tokafatsa le go godisa mohama wa go itirela dithoto kgotsa manufacturing. Mookamedi wa banka eo re Stephen Bogatsu a re ba kgona go thusa ka jana ba dirile dipoelo tsa 1.9 billion pula mo ngwageng wa madi o neng o wela ka Seetebosigo. Mphokele boge re Bogatsu o tlhalositse fa banka e tshwaragane le maphata a puso ka go farologana maikaelelo magolo e le go thusa puso go isa ditirelo ko setšhabeng. We have identified again through the engagements with government these priority sectors in mining, in agriculture and manufacturing, in real estate and tourism, in sports and development as areas that we are engaging in order to assist government. Again, we introduced this concept of cash plus agencies just before 2020. We used to, on average for the last 5-6 years, we have paid about 13 million in commissions on a monthly basis, and that figure has now improved to over 20 million per month that we are paying in commissions. Banka ikemedisitse go rotloetsa tiriso ya maranyane gore batho ba le bantsi ba kgone go bona ditirelo tsa madi ntle le go sokola. One of the most important aspects is SME development for job creation as well as for the growth of the economy. And we have a number of initiatives that we have in place there, including this Firstpreneur program, where we have identified about 146 entrepreneurs, and we are taking them through what we identified as challenges that SMEs are facing. Many other challenges around running the business, as well as market development. There are a number of things that are put into this program to ensure that the SMEs navigate the challenges that they are facing with the running of their businesses. Botswana will have to look to structural reform, basically diversification. So providing an environment where you have low cost of utilities will support a manufacturing base actually being able to take root in the country, and also taking advantage of other changes that were made, such as the currency being essentially devalued to try and make Botswana products more competitive within the region as well as globally. Banka ya First National Botswana e ka ile fa e rotloetsa go temiwa ga mebereko ka go thapa dikampane tsa monoga e go anamisa ditirelo lefatshe ka bophara. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Tshwere le boga go bontshe boikantsa rona dikgang tsa rona di tswelela jana. Tona wa lephata la thuto e kgolwane re Prince Maele a re lephata la gagwe le ikaeletse go beeletsa mo bokamosong jwa thuto ya lehatshe le ka go thabolola dikolo tsa diata le go netefatsa gore dithuto tse di dirwang ko ke tse di bategang mo mmarakeng. Tona o buile se ha amogela mothusa tona wa lephata la thuto e kgolwane go tswa kwa lehatsheng la South Africa Dr. Mimi Gondwe yone nga etetse lehatshe leno go tsaya malepela kwa dikolong tsa Kgatleng Brigade le Odi College of Applied Arts and Technology ka la bobedi a rutepego ka Tanki Senso.
Tona o tlhalisa fa kgolagano magareng a dikolo tsa diatla le bana le seabe ka go farologana go fa baithuti dikitso tse di maleba tse di tla ba thusang go bona ditiro ga mmogo le go itlhamela dikgwebo tse ba tla thapang ba bangwe. A re go dira seo ke kgato e maleba ka jaana puso e batla gore bananane bone ba di gatang kwa pele mo go fetleng itsholelo ga mmogo le go itlhamela ditiro. The other thing that I also want to share with you, Madam Minister, ke kganya entrepreneur. Sengwe se gape ke batlang go sa arogana le wena mothusatona ke kganya dikgwebo. Re rotloetsa baithuti ba dikolo tse thata gore ba itlhamele dikgwebo tsa bone ba sa emele go senka ditiro. Mo nakong eno mmaraka wa mebereko o tletse ga gona ditiro mme ga ba ka ipereka re ka kgona go hokotsa letlhoko la ditiro. Because the market is saturated. There are no jobs, nothing. So if they work for themselves. And one thing I can honestly say I have learned in the short time that I've been with you is around. Sengwe se ke se ithutileng se o buileng ka sone tona ke go tshwaragana le makalana a ikemetseng. Ke rata go bereka le maphata a ikemetseng. Ke ne ke mmolela kgante le gore ke kgone go tshwaragana le dikompone di tshwana le tsa Old Mutual, Shoprite le tse dingwe jalo go netefatsa gore makalana a ikemetseng a nna le seabe mo thutong e kgolwane go netefatsa gore fa bana ba fetsa dikolo ba kgona go atlega. In the higher education space and obviously informing curriculum so that from our sector they are easily absorbed into the economy. Mapalamenta a kgaolo ya Gatleng Central le Gatleng East le bone ba kgola maiteko a dikolo tsa diatla ba tlhalosa fa ba setse ba bona maduo a mantla a tsone ka jana di tsentse letsogo mo go baakanyeng dikolo tse dingwe mo kgaolong. Our brigade minister has been doing a wonderful job in our district. It has been helping. Sekolo sa rona sentse se dira tiro e ntle mo kgaolong e sentse se tsenya letsogo thata mo go baakanya dikolo tsa rona jaaka re itse gape gore ba dira motlakase le metsi ba ntse ba dira go le gontsi thata. In that regard, we've been engaging them to help with dikolo tsa rona. Let us continue to stand behind our institutions. A re tsweleleng re rotloetsa dikolo tse le bana ba rona mo loetong la bona la thuto le go ikoketsa dikitso. Tshwaragano e ka netefatsa gore sekolo se sa Odi College of Applied Arts se tswelela se dira ka bonoko pila. Remain a center present. Le fa go ntse jalo tona maele o tlhalositse fa puso e tla tswelela ka maiteko a yona go fetola maina le go tokafatsa selebogo le boleng jwa dithuto tsa dikolo tse gore di nne mo maemong a le mangwe le dikolo tse dikgolwane tsa ithutelo ditiro. Tankisentsho, BTV News, Bokale Odi. Go ipelela letsatsi la Afrika la melemo ya setso mo kgaolong ya Serowe le ne le tshwaretswe kwa motseng wa Sehunou ko dibui ka mefuta di gateletseng gore tiriso e babalesegileng ya melemo ya setso le dithuso tsa teng di tshwanetse go netefadiwa ka nako tsotlhe ka jaana kalafi le melemo ya setso e na le boleng jwa go baka tshenyo fa e sa dirisiwe sentle. Modulasetilo wa khansele ya Serowe re Atamelang Thaga o kopile gore go nne le madi a bewang fa thoko go thusa ka ditlhotlhomiso le tlhabololo ya melemo le kalafi ya setso. Gabriel Merikikio ba ba dirang ka dithuso tsa setso ka go farologana ga bone ba kopile go netefatsa fa ba ikwadisa le mekgatlho e teng gore ba te ba nne le mekwalo e supang ebile e rurifatsa gore ke bathusi ba ba berekang ka melemo le dithuso tsa setso. Association ka bo tsone be di affiliate ko kolobo di dintsi jaanong kgang ke gore bodiba yone ba ta gore ha o tsara mo gone go khotse gore o tshwana go ro senke le khota mo lo le batang ka makhota mantsi. Re itemogela gore sologelo e ntsi thata mo kalafing ya setso re sa itse ka mabaka afe re be re iphitlhela re na le dikgang tse di sa nnang sente kana tse di bang bone bongaka kana boalafi ba setso ka ga mosing. Modulasetilo wa khansele ya Serowe go thile makgotla a o kametseng dingaka le tsa botsogo go beela fa thoko madi a ka thusang ka dithomamiso le thabololo ya tiriso ya melemo ya setso le dikitso tsa Setswana. Ditshwetso tsa tiriso ya kalafi ya setso di tshwanetse go ikaega ka bosupi jo bo botoka jwa polokego le katlego jo bo tswang mo dipatlisisong le mekgwa e dirisiwang sentle. Go nonotsa bosupi jo bo tseneletseng kalafi ya setso go tlhokana le tse di latelang go baya madi a patlisiso le go ithamela. Badirisi ba ditsatlholego ba itebagantse le bongaka ja setso ba gakolotswe go di bapala sente mme ba netefatsa gore di tla salela ba batang kwa morago. Kgatsana ya ditaolo ba gaetso kana e dirisetswa phologolo a dibidiwa go te African civet mme ke ka Setswana e diriwa go te tshipa
yaanong tshipa ya ka le e bona ntse yalo ke phologolo e sireleditsweng gore o to o ka ithala le gore ithala o na le letlalo le o sa kgone go tlhalosa ga e le gore ga gona se se ka supang gore tota letlalo le la tshipa le o le tsaya kae kgomo ke mola ra re dirisa mme o dirise o somarela gore dikokomane tsa rona di ithele tsone dikgwa tseo ke dumela gore go na le dikgwa kana dithare tse e leng gore re kile ra be re di dirisa mme mo bogompienong ga di sa tlhole di le teng e re ka jaana bongaka ja setso bontse bo sa le boisente dingaka tsa setso di rotloeditswe go tswela ditota tiro ya tsone le gone go thusa setšhaba ka botswapelo ba mmaruri ka nako tsotlhe Gabriel Mmereki Btv News Sehunong mogokaganya ditirelo tsa botsogo jwa tlhaloganyo kwa kweneng mme ke nana go kokole o gotile Batswana go itse ka botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo le go kopa dithuso mo go ba botsogo ba ba sidilang maikutlo ha ba gateletswe ke maikutlo a bua kwa segopotsong sa mahatshehatse sa go kganela go ikgapela botshelo maapane kwa molepolole mme kokole o na supa ha go henya dikgang tsa go ikgapela botshelo go thokana le tshwaragano ya bana le seabe bothe mme kokole o supile ha ba etele pele ga mmogo le bana le seabe ba tshwana dikereke ba tshwanetse ba nna le seabe se segolo mo go rotloetseng botsogo jwa tlhaloganyo jo bo itekanetseng le go netefatsa gore ba ga tikologo e tla kgonang go amogela le go thusa bothe ba ba gateletsweng ke maikutlo kokole o senetswe gape gore ditagile kgokgontsho ya pong ke nngwe ya dilo tse di bakang go ikgapela botshelo ka jalo go le botlhokwa gore di tswelele di lwantshiwe Hansa la gagwe moruti bathusi Tonoko wa kereke ya Bread of Life Christian Church o na rotloetsa Batswana go dirisa segopotso se e le kgakololo ya go tsepama mo dikgwethong le go ikanya modimo go ba hanonogo le kaedi batho ba le bantsi mo nakong ya gompieno ba na le go tlhoka go tsoga sentle yaanong ga batho ba sa tsoga sentle le malwetse a tlhaloganyo yana ga e le gore re tla seke re lebe setlhogo sa gompieno se re reng ra tlhokana ba bangwe ba helela ba matshelo a bona ba itseetse matshelo ka gore mo botshelong hela go na le malwetse mangwe a botsogo ba tlhaloganyo a ka irang gore motho a helela a itseela botshelo laletse yone nako e leng gore mewa ya tsogelela a itse mewa e leng gore ga re kgonane nayo re le tšhaba ga re kgonane nayo re le batho ke sone se e leng gore bangwe ba rona ga ba imelwa ba ikgapela botshelo mothetshong terena mere di tshwere jalo jaanong re tsetsa metshameko le city ta go le ba morarre regional ga mo go le khaitsedi a ke khometse go bela re tse khantsa rata Setswana tsa nako eno ke bile hala go te city ka gagwa khantsa rona di eme jana se tlhopha sa Mochirisana Chiefs se tla le bagara le se se magoro masha sa Santa Green mo leaking ya FNB Premiership ya beke ya bone e re le ditsong go ka kwa le balella ga Borone United ka nako ya boroba bobedi mo maitsiweng ano a rutlwe thapelo banda fa sa le pakantšha isimolola magosi ba kgonne fela go fenya metshameko le mongwe le go tshameka ya maleka a mabedi go kokoanya dintlha tse tlhano mo metshamekong ya le meraro e ba setseng ba e tshamekile mokatisi Pontsho Moloi a re maikaelelo a bone ke go dira botoka go feta foo gore ba kgone go suta mo maemong a botlhano Yeah, well, I think yeah, there is a side that have just come into ke setlhopha se se magoro masha ba latlhegetswe mo motshamekong wa bone wa bohelwa mme seo ga se re gore re banyatse ba na le mokatisi wa maitemogelo a go godimo mme hela re tla dira ka gotlhe go fenya motshameko batshameki ba me ba mo seemong se sentle now. We will respect and treat them as such and try to go as hard as we can for us to get 3 points against them. We respect them. They have a very good coach as well. So, and the most challenging thing with them is that you would not know much about them in terms of personnel. When
where they could pose danger and so on and so forth. I have not seen them, but we will. The best way to go about it is for us to work on what we want to do on the day, and we will do what we want to do and try and dictate the match. Le tlhakoreng le lengwe modulasetilo wa Santa Green Chiwita a re ba mo maemong a mantle go rontsha banna ba kgatlheng dintlha tse tharo le ntse ba tlhaloganya sentle gore ba ya go kopana le lerwa le huduga go tsena mo nakong eno setlhopha sa Santa Green se fentse motshameko o le mongwe sa kwadisa maleka a le mangwe le go latlhegela gangwe maduo a babile mo maemong a boroba bongwe ka dintlha di le 4. Setlhopha se malala laotswe this international break we managed to reinforce the team ka about 3 players so eleng gore re dumela gore they will add value and experience so ke le tshepisa motshameko e leng gore o ta bo le monate maikelo a rona ke go taka ka 3 points ha go padile re ka point. Yes, we are playing a big team. Ele Muchudi Center Chiefs will give them the respect they need, but we will not fear them. We will not fear them. Our boys, they don't need any motivation when playing against Muchudi Center Chiefs, one of the big teams in the country. Bashimane ba ready for the battle. Entse le mo metshamekong ya la botlhano setlhopha sa Calendar Stars sa amogela sa selebe phikwe sa NAKO United go lebalela lao bja Titane Chilume ko Francistown ka nako ya borataro. Thapelo Banda BTV Sport Gaborone. Me go se fartswa mo go tsa kgwele dina re tsena mo go tse dingwe tsa go thuma mo ka bedi wa setlhopha se sa tswang go goroga mono ga go tswa kwa khaisanong ya Africa Aquatics Zone 4 Championships ene e tshegeditswe kwa lehatshela kwa Manzini Eswatini boikhutso ba kwena re setlhopha seo se dirile go tlala ka diatla mo khaisanong eo kwa ba fitlheletseng dietsele di le 34 koketsego e kgolo go tswa mo dietseleng di le 17 tse ba di fitlheletseng mo ngwageng o fetileng go khaisanong eo ene e tshegeditswe kwa lehatshela la Namibia Bakostereke o rilagantse dintlha. Bakwena o tsweletse a re monongwaga maikaelelo magolo a setlhopha e ne e le go tlhabolola dinako tsa batshameki mme ka lesego ba kgonne go fitlhelela go feta foo. It's a big shout out to the TCB for the 3 million sponsorship where we get 1 million every year for the competition. Thotloetso ya kompone ya Diamond Trading Company e re thusa fela thata ka jana re kgona go tshegetsa dithuthuntsho tsa maemo a ntlha selo se se ungwela batshameki ba rona go menagane. Really helped with the camps. We are able to put the team together, train together for a good performance. Mokatisi wa setlhopha seo sa Makawana le Makgarejwana ba le 16 Kathy Sorinyane a re go gontsi mo batshameki ba tshwanetseng go dira go tswelela ba supa tshameko ya maemo a ntlha jaaka ba dirile. You need to also be paying attention to self-talk, how they talk to themselves when they're not at the pool, how they view themselves as a person as well. They have to really have a better outlook on themselves so that they can... Selo sa batshameki ba tshwanetseng go se tsaya ka tsia ke ka fa ba itsayang ka teng pele ga metshameko ka seo se ka ba thusa go nna mo maemong a mantle go phadisana. That are going to help them specifically in the pool, not just to be fit, but specifically for the sports that they are competing in. Kimberly Ingwe yo fitlheletseng dietsela diroba bobedi go tswa mo khaisaneng eo a re monongwaga o dirile diphetogo di le mmalwa tsa dumelang fa di mo thusitse go fitlhelela maduo a. I think besides the amount of time that you put inside the water, it's about the recovery period afterwards. It's about stretching, it's about eating right, it's about the rest, making sure that you get enough sleep. Ntle le tse ke di dira mo metsing ke ela tlhoko ka fa ke ikatisang ka teng le fa ke wetsa kgaisano kana ikatiso mo godimo ga mo ke itemogetse gore go fokotsa nako ya me mo maranyaneng go mpereketse fela thata. Performance in the pool has improved and I'm come across with a much more clear mind and I'm more focused. E tla re mo ngwageng o latelang Botswana a tshegetse kgaisano eo ya Africa Zone 4 Championships mo Gaborone. Bakosterek BTV Sport Gaborone. Pero eo ya ga morwarre Bakosterek re tisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno a re pele na lena re kgaogana ke le moge morwarre Tshepiso Sekolo yo ene a neng a rena dikgang tse ka puo ya diatla tse dingwe tse di tla latelang ka tsa nako e roba bobedi mme tsone di a go tla go wena jalo ka puo ya Seesemane na le rona. Go
tshela le batho ba dipuo tse dingwe le dipuo tsa yona ga se seo se se tlhabisang ditlhong bo ngwana ke batle ba tse gore ke a tsene a ka nagang ka lora ka re ke lo fela tlase ka lo bone ke ya ngakeng ya Setswana